Shubor nakaslem jong unongsan hima. Habakran siat yaki nong yalam jongka Voice of the People Party, Working President jongka United Democratic Party, bat Menteri jongka Tanah Tourism uba polling do, ula ay nuksa syapang umasi yatur bapensyong syet hayaw hahat, bat syapang umasi lur uba lur kalingkha, haka jing jar jar, ban mi kirap kiryang, bat kumta upat ba uday ban bishar yanu ukhamlang, hatu umasi yatur ni umasi lur. Uba por ula pensengau yakini kisembok perkhat haka jingalang yalap election jongka Regional Democratic Alliance hayau musyang jawai haka no opai sengi jongka sengi ningkong menta kata yau. Halor ke jing terwa yakop yatainya halor ke isu Meghalaya Urban Development Authority da President jongka VPP uba Adan Embasayamot, Working President jongka UDP ula ong, ba umdan kamshu ban yatainya halor ke isu muda namar haka por balong CEM jongka KHADC uba Tito Skain, bat mau kumu EM jongka KHADC kila depen bet ya ketika kam muda bat ka sorkar Meghalaya hadin lai tali ki jingalang haka jingdon ringkat uba Robert Jun Kharjarin kum unong aibut jongka KHADC ula benrap baka sorkar Meghalaya kala menjur ban penkam tino haka district council ya ki jaka kapsor ban ajeng bet shnaying kat kum ka Meghalaya building bylaws Kaya kecil per hapadang gini ki arjat Kimasi yatur kiakut tangka jengke petirong hayau ban pensyong syet ya unong let yau let hat bat unong let le sngobahan kendai haba kenja haba jar klam daya lum pat ba klam daya wan kita ngithap ti klam dadan ki betong dan dijat masih kibalur jar Henry nagajik try ke jongki mi ukau kuba mi so upai nakwa bakat jat meriu ke jongi mahi ki pat pinbu yala dia kani ke jingkeli mano batrai ya kakam mano bapang karendang Bangkit ya kekali banyak bendur. Hatu kidai itu betul hayau, ne kidai itu masih lur haki lengha haki bendur. Kum kajat meringi kam pai kemat syaki bakar kau berkiu. Bat kiba kipat ba sakabaya thong sakabaya pensyok syed haki yau kihat yakin ni masih yatur. Henry ngasnongi kum ke UDP kubakaran ba ujang menu mentan nila rangba yem pechu yem kmi lenti shu tang ya kajing ya gen hoi tang ya kajing ya thapti tang ya jing punshit Gigwa bagi kam gijongi kimkran kam jam banya iktin gijongi ngalarung syaka politics hakas nem ar hajar ar bat niru ngilam yakaseng debat temai haka tukupuar kun nyautrap National Awakening Movement lanika kenam yem semla kerkau yem semla kerkiu Yem semla kuan buram Henry haba kalawan ke proposal syakat kabinet apa kacing alam jong Dr. Didi Lapang na kebenta ke exploratory mining ya uranium West Khasi Hills mengaringkat pada alam mangyang yedon haka kenam armut haka assembly jom nrupogut gilat ho show chief minister ba anamya chahmat bat kani ke exploratory mining kam dadon shwa ka tinglet jengok ka tinglet jurep ya jaka ke bedon lupa ka mining jom uranium bat dei halor jom kata ka nogrim baka sokar ha ka snap ar hajar lai kalapha taka kenhun sorkar syat jadu guda kaba don ke uranium mining
Mano balai lam yang kata kedhun. Menteri jog kuat kakya. Kata kepuar Deborah Marak. Sadula nongrum rekat Kinong elam jong kakasi Students Union KSU. Bat halor ke jingnap jing syam. Karepot mula sabit dan kata kekedun. Kasor kan mengalia kalarai ban omya cakmat bat kani gemaini. Gim syam la kekau gim syam la perta. Yale la kajong kapen. Haba kapoi kagelemat bagaran kejing persyang ban betlot yang ke office juga embus ngangai pitken mau ba araja san kum menteri berada ke sorkar la persyang menyekun menom ailat ban betlot yang ke embus bak ke office juga Hasilong Batai halor jong kene jika kun ngalai ba ada kamdan la kuai pat kalenti la kam la kadawa ngadei wat bat no ye ka kam kumum idei kita gitu kibawang yang nyelum pat ba yayat dan profession saya teriak syakawang mau kipuliat syakawang mau kinong tok patpuar kaduk mi ayu sempoi ai dan dengan itu epidak ba ngadai punya tu ladangam kren pinom tip ladang kren pinom ni ubakop ha tambah ngabah bangakop dengan itu hidup tip Hakapor bang Iladon, Hakapor ha district council ka isi hapok ka jingelam ka jong ba titas khan ngalabat mga EM in charge ya ka building bylaws but ba Robert Karjalin walapoi hamni kumu candidate ulong legal advisor jong ka district council mangi laingut gila lek syaka sorkar bengrea Bat hadirin keciakan haduk lai sien kentik ila la banpen kuatmu baik kibor balaai syaka muda hak menigi area kibangiong ki schedule area ki 6 schedule area lawan rakno sya kibor jong the district council ngila deble kala longkam ngim syem lalaj ban syok yu minister ban ong deble te cuy kura ben Dakanya ada kejutan. Gila petkok ngu kala longkam. Krem dan kam kawang mau ya nu inuruk. Kata kadai kabram jong kinong elam. Kata kadai kajing kikli jong kinong elam. Mencupun kibur. Ya. Ubah lari mau lari dieng lari laki. Sudi untuk mensau haka bakat do. Dan so kepanggil lek mangi kalau longkam bak mentah pilak ban kuliah hak internet yaki bylaws jong Gambia Urban Development Authority bak ki ki buat bala ai hagi district council kepada kata kedai ke pengakuan bu Ahmad Jompi ji ya kiba kanya si kudam kakam tang si kam jit ya kibriu iba net kejabing biang kebor mensiem klan kecilong akan dongrip bat tau orang ba dan hapreng jongi ngarum simbol kebor kandidat presiden ruk lai poi hani kendai ka kubor ke jong along ka UDP ringkat bat ke HSPDP kidai ki try jong kasres kala sacrifice ka syong syabar mendai baka sacrifice dei ba jikhang
play ki bikin room atau suaka MDA. District Council mereka Kongres ke Syom pakai NPP. Don bakli ya kata, boleh. Agin long kiba Petngor, agin long kiba Syampang, bat ringkat lang, bat kabon, bat kajia. Agin sim ke Jongpi. Berti kedai ke Jingjob, sasisian, Jong Kurtong, Jong Giseng Trairi Traimuluk. Kat san sedem lenter gilamat, ya ketem Jong MP nagaseng Kongres. Kadai ya pi berong ki achievement Jong ki sok ki pa ulawara ulalum nalengkan na penton lagi dik sok perbuat peti pi kasyong pi ban bisa. Kadai bangi gidan ka manifesto ka basyai ki matrikam ki baklan bat nginget ba dah ka pibu rom ya ka la ka jong kenong mai nokpa ka kendau ka siap ai ni tei rengkat dah ka ba ni lej sigi jakat terbut khat kendai trik mentau kendai ban pun scam ya ka ji tei rengkat apa gini atli gi seng san betai balan rimtam trairi traimluk jong ke jela melia dah ka profession ya ka sharp ha dur jong ke bom ha ke bom